Awuzimano wenzeka ubobekezela zimano wenzeka ubonyamezela ngithi kubuka kunzima phambili kenyukela 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 inokubonga ngaphezi bathi ngikhuphula isogisi feeling like I'm dizzy feeling shy ngosisi we the hustle from Monday to Friday I will make it no matter what no penny zero wenzeka izinto simano ehlilingu ungabusana kumakho inyanga wekulo mhlaba ngofuna ubhekezela noma kunzima egcineni kuyokhala usenekhaya usukukhala mukhala kuyojabule sitha ekhaya bathi umdali wangipha amandla ngafisa lekhaya funda nonyuka lentaba mina ngakhetha ukuthi ulalana awunoma bengithusa laba ngikwandlebe sikhanyilanga khanyilanga kwandlebe sikhanyilanga kunzima phambili kenyukela ngithi kubuka kunzima phambili kenyukela sifiso sami ukuthola umsebenzi ngibona udanga bami bephumelela nami ngiphatha imali khono lami nami ngabumhlaba onodaba ngibashiye bekhala yo la emakhaya bongizwa ngekhala dali nisize